Kum sang ka sakwa somsari pani marchini somni pakhata Saint Mary's Hospital New York alo piangin aming tatsu Christopher George Sator Wallace ani a kumni mi lekani in apa in akasana anu voleta Wallace inen Brooklyn Clinton Hilla 226 St James Place an khosa a anu hi nutai matak ni in preschool le middle school a zirtir tu na athoka harsalu tuklovin an khosa chauve ani Bigis mo sa hi atete changin anu hian English azirtir na sa thaile a middle school akalai page 1 English subject B ka an skula ati thaber lo mante po alodong to nge ani kumso mani hian arwal puite ain alianin athau chak bi khle a heiwang hian a thian te chuan big tia ko fiam thinin alen nu thleng po in chu ming chu apus ho zuita ani kumsom pani mi lek ani in damdoi zor chhon lama ain nam hnoi chan nia shat ani a aron tleiro chho phata chang hian rep lampang aron tui ngal ema kongkama mi te tihlim turin a perform china an omna borvela group lar tak Old Gold Brothers le the techniques te hnung azui chin bokani ama du thu ngein a school kalna Bishop Logan Memorial School atangin downtown Brooklyn a George Westinghouse High School a ain sona he school a hian a hnu a reparlar tak run ni chho DMX te JG te le Busta Rhymes te po an lut ve bok ani kumsom pasari ani in high school cho sanin kholaya atal tam chan hle a rui hlo shal ruk lama ai nam hnoi chho na sa ta hle bok ani kumsang khazakwa somriat pakwa a dan phal lo man ruwa local ruk awanga man ni in zel tan tir ni lo ma se azum nge tur thu chwa siam sak ani a ama ero chu an thu chwa po chu abo chhiat le awangin kumsang khazakwa somkwa a man ani le a akumle sang khazakwa somkwa pakhata North Carolina a cocaine zor awangin man ani le a thlaku chung zel tan tir ni in bela chwa tir ani le ta ani zela changa chwa hnu loka ahlama saber microphone murder ti chu a recorda amale ama inko nan Biggie Smalls ti chu amang chana son phafi coms tu nuwa paf ti akan shat lar tak heti laya uptown records a audio and recordings department a thoklai chuan Biggie ahla chu tlang zar sakin rapper dang tinin a in mel shat tira nima silare po aliam ma in uptown records chuan son coms chu an ban le tamaya an bana chunga kar khat po tling lawa ani chuan bad boy records chu rondin ve ngalin Biggie chu contract mumal tak asyam pui ngal ani August ni riat sang khazakwa songkwa pathuma reitak chung Biggie abia nu lo ni to chin chuan Biggie afama saber ni turin tiana I ashinga heti lai hian inkop to lo ma se afange ani ti asyata wangin Biggie po chuan athei angin afanu chu enkol pui ain tiama hemi kumve kumtop lama Mary J Blige ila Real Love ti remix chu Billboard Hot 100 ta pasari na ron ni in aron lar chhauchena aming po chu Biggie Smalls ti to lovin The Notorious B.I.G. ti in aron thlaklen ta ani aron lar tir hian mi la remix in ahun amang na sadeu bera a single hapa ngai tak aron ti chwa chu April sang khachakwa somkwa pathuma ni in ahlaming chu Party and Bullshit ti ani kumsang khazakwa somkwa pali August nili a R&B artist Faith Evans inen anin neya September ni som pathuma album masaber Ready to Die ti chu a release Billboard 200 chart a som pathum na din mun aron hau nge ani he album hian US hip hop chart a West Coast in row and real mek na chu ron chu sakin a single la big popa ti po chu US rap chart a pakhatna aron ni ngal buka a single la vek One More Chance po ahun laya hip hop la shal kal ber pol ni in million khat chuang an shal zo ni a shat ani ahun laya rapper ni ve thau Busta Rhymes chuan Biggie an album copy a free a sem lai a munge ni in a in soya alar chan ber po ani ti in a soi a chanchin she chiang tu ti chuan
ahun laia West Coast lama an chuan vortak tupak sakuranen po anin kom ngai viau ni in an soya tupaka ina po voitam tak thleng to in California le Washington DC a tupaka oma piangin anin zui deuh chot anga ngai an ni Oakland a repar pakhat yak mau ta phei chuan bigi hian tupaka style alani in asoi nge kum sangka zakwa somkwa panga ugas thakhan bigi atelna group junior mafia te chuan an album masaber conspiracy chu an ti chhuaka hemi nu hian bigi hian R&B artist te thopui le in R&B group 112 tenen only UT le total group tenen can't UC ti la an ti chhuak le a apani hian hot 100 chart a top 20 a anin hlangkai ve ani hemi kum hian Source Award atangin Best New Artist, Lyricist of the Year, Live Performer of the Year le Album of the Year ni na ti adonga Billboard Awards po in Rap Artist of the Year ni na andon tirbok Aron lar atangin ani po East Coast le West Coast in ti buaina in namnoin East Coast lama an chuan vorber Paul aron ni a kum sang khazakwa somkwa panga April tha a Uptown Records din tu Andre Harrell le Bad Boy Records din tu Son Combs le Biki atetsu November sang khazakwa somkwa pali a tupaka voingangot ka ani chungchanga anin rol ngei ni in tupaka chuan zela tan lain thu chhuwa asiama nima sela Biki athung chuan khati lai khan recording studio in anga kan ngei mai ma se in nam hnoina kan nei lo kan lo nei ema wangin ke ni lo pu tur dang ashelawa min pu tamai ani ang ative thunga heta chang hian tupaka le Biki Smalls te chu anin air chho chanta ani kumsang ni som pani a Dexter Isaac thil dang wanga dam chung tang tura an ti chuan tupaka kap tu chu ama ani thule a thil lutam tak po aruk sak thu aron soi chuak ta ani tupaka chu Dead Row Records nen October ni som panga sangkha zakwa somkwa panga a thokho turin contract an siam a tachang chuan Dead Row Records le Bigi omna Bad Boy Records te chu anin air chho chana East Coast le West Coast boina pu aso sang chho ta hle ani kum sangkha zakwa somkwa paruk June tha a tupaka chuan Bigi akana hla hit them up aron ti chhuaka Bigi nupui amutpui thule Bigi chuan a style a copy thu aron cham chiam maya nima sela Bigi athung chuan a chang let lem lo kum sangkha zakwa somkwa pasari a an interview na po hlathu manga inka veli a style ani velo thu asoyani tun nai lo kami zore par ho boina tinin po khan ain ang lek mai October ni somni pakwa sangkha zakwa somkwa paruka Bigi le anupui Fate Events ite chuan fapa an shinga aminga tan Christopher CJ Wallace Jr. an phua September sangkha zakwa somkwa pasari a tupaka ka hlum ani thuwa mitam takin Bigi hi ain nam hnoi ngei ni in an ringa nima sela fin fiana ero thuman an nei lem lo Wine Baro a hun laia Bigi manager chuan tupaka thi zan hian Bigi chuan ahla Nasty Girl a record mek thu aron soive boka nima sela in thup moi tumna mai angangai an la cheu album pani na tur a record line kar chunga ganja an zuklai police in runmanin a kar chu an shen sakawangin kar hona dorami Chevrolet Lumina chu a ho a break a chiang kwang vak lo na chungin Bigi chuan angai poimu du lem lova rin angein chu kar chu a break a fela an che swala Bigi a keveilam ru chu tliakin a phurlai lil sis a khaberu chu a tliak boka re tak chung damdo in lama enkol ni in wheelchair nen hun a mang deuh chota nima sela chu ti chung po chuan album chu asiam chunjom zel thau ani March ni riat sangkha zakwa somkwa pasari a Soul Train Music Award simna a award dong turle award thlantu ni tur an somna akala award an sim zo chuan vibe le QS Records 10 an buat sai party na tel turin akal le a nima sila mipui an tam em awang le an bing chen em awangin zandar som pani le chanve a chu party chu police lamten an ronti top saka
bigi chu a driver le a thian midang pahnih nen GMC suburban chuangin hotel lampan turin anin buat saya an hmaluka chuan phavdi apo a bodyguard tinen motor danga an chuang boka party na changa hu an tam ema wangin kongpui chu alun hle a ti chuan anin zui zela Wilshire Boulevard a Fairfax le Wilshire kongpenga bigi te chu traffic light awangin ti din an ni a pavdi te ero an tlan masak awangin ti din an ni velo traffic an din lai chuan bigi a car chuan na bul loka chuan Chevy Impala car dum pakhat a rawn dinga driver omna lam tukver atang chuan silain bigi chu voili a rawn kapa an tlan bo zui le tamaya mita hmutu te chuan a rawn kap tu hi midum coat pol ha botai sheng ni in an soi pavdi dia chu a car atang a rawn chukin bigi chu a rawn boi som ngala Cedar Sinai Medical Center a hruai ngal ni in zinglamdar khatle minute som panga a aboral ta ani an mirin hlelte kan soi zui ma in LAPD Lieutenant Sergio Robledo chuan tual tha chungchang ni sia chuan LAPD homicide tual tha le ruk lam chui mi te lam anin rol lo hle ni in asoidan chuan tual tha na athlen tira an ron kal ve boka ma se atuk zinga an bo le diaka thakhat nu vela an ron chui zui le chau ni in asoi a hun lai milar tak ni si a chui mi ten hetiang tak maya an ngai ven lo hi a sha theichina an la om ngai lo thu asoi bok LAPD Detective Russell Pulachuan Dead Row Records CEO Suk Naitarwa Manani in LAPD Police Thenkhat Poisa mangin athlem ni in angaya Suk Naita hian tupaka phubalak tumin bigi hi atha tirani ati Police ten an chui zawna po chuan LAPD athoklai Police Thenkhat Dead Row Records in security atana lak an nei nuala chung zingami chu LAPD officer David Mack ani hi bigi te party na po khan telve in bigi ron kap tu kar khallai ang cha hi anei ve buka ani hi Amir Muhammad mi tha manga ezong chinen in zomna an nei bok ni shat ani Amir hi bigi athatu mita hmutu ten an hmu nen anin ang hle bok ni in Russell Pool chuan asoi Russell Pool hian athil hmu chu ang te hi apu te hne na athlen na ani ero chuan an beng khon du lem lo ni in asoi bok ti chuan bigi athi na chu chui zui lovin a om tarenga kumsang ni som pakhata case chu chui thatle ni in bigi akana na silai mu an man chu gecko 9mm ani ti sha chwa ani le hetiang silai mu hi USA po mun ni chawa siam chwani in David Mecca ina hetiang silai mu hi an mu chuak boka nima sila thunei tulam te chuan an bo zui du ta chuang lo ani Michin khat chuan tupak le bigi te hi LAPD in East Coast le West Coast boina ti re an du wangin an that ta ve maya an ngaya engpo ni se tupak le bigi athi na hi tun thleng hian official taka chui chwa alani chuang lo ani